Kalong ke beibiet bagi samla pulih kin hap tiap mit rengkat ke syatngan kelembu por kataru haplau hakmat ke office trekam uklik du ke North Eastern Hill University u Profesor Prabha Shankar Shukla bat kadau bagi ni samla pulih kila shimnya kani ke senjam kadai namar bau Profesor Shukla trek ban pen orlong ya ki jingdawa jongki. Kisamla pulih ki badan hanihu KSU unit bat nihu Students Union kila dawa bau Vice Chancellor ke University bau weng kam no mardor yo registrar deputy registrar bat ki weki officer bala kenno thung bean dau Vice Chancellor nalor ban thung pro Vice Chancellor dau badai khasi. Kajia ki dak basyak tangan kala sedang nadu kapor sibaje no pai singi jong santarik unai wing araja arpusau hadian kajingwan ya keran ka baklam sei so baru Vice Chancellor kat ba kajing khang khardap trekam ha ka university lani ka lockdown kan sedang ha ka hendriu tarik unai wing araja arpusau ka KSU Central Executive Committee ha ka jingelam uba lambok star marngar u president ha ka ni ka janmiet kala hiar ban lejngo yakite ki khon samla ban aiman sim yaki ubat lambok star well marngar haba kransi kilat pathai khubor ulaong bakajing pil trekam ko university hakabala sakhi da kajingaki kinohikai amtang da ki khna pule ka kadau shai baga university hakajaka ban kiu shakhmat kalanang hiar kanang mi kisnam tiga jeng wan chungo na kriang jongka seng brokoli ya kete ini ji sama pule ni poskol ba na ni la ju sakhi na kapor ya kajing kontrom kontrom ko mi ni poskol ba jing ki kenu kai jing dawa ni ki samla pudi dan ko makha saw tadi lagi ilang ba songni sonong kan bat la pikat yang din na presonong rem ni ka jong zaman school ba ni umi ba yui ki school ba kila na ki sokma akadam ni joki sai sosi dan ong ba gani ka ni hu na hiar chantara dan joka ti kani boro kala bandai ka jing Hiel, mereka jempol, jengterekam, kita kibor lor penyakit India nanti. Ia kejung don kam di pos kolba. Yo saya di kibriu ki bom sem ngadon kanun ka jektet. Bom sem ngadon kanun ka ta experience bedai ka tuli uti. Pada saya di kibriu ki basu pha danurunu banang perhiar asut jinglong jumat pos kolba. Tela rekini ki jinglong juman ki long kuni ka khadu kan kata ki sama puli trong berjalap trong macam pendek bayi yet di cakap puli ni ke sekolah nim kwa ba kini ke sekolah ni hu kendai kanong penti trong lor tu nim kwa ke sekolah ni hu kendai ke jukan sya ke ba penyak kat berumon klem na yo ya kanono ke bentang ke ba ni kibri ko bet babiang kibra kenti ke sekolah ki samla puli ki tip kama di jenglong juman dia kenduk di kesini berper jengi berper kejing dawa ke jongki hari pusi buat kom tung ni tentang kalau sutung dia kita kipusu kolong tek kumba ke jeng ya jet beriu jeng somuan ke jongki kempet je kata kau ke quality lau tau beriu laan pentrun kat ikan kusupak skul ba pun ada pipet ke jeng yar ke jeng he ke area na skul ba ke ngowa kala he sepapalat kejan don jangan dulu kumba siaja tam man ko resource ban ong ba kom trikam skul ba ko ya astot ni sing sing kadi ketika por ka jingwan chulok ka sen ban IMC ni ki ba ni kwa ba kan ni jinglong jaman ko skul ba kotno ban ni kwa jingkala ka jingbet ka jingrenti dan ka jingki syapkan dia syapkan hagar ko pernyak ka cakap puli buti khamtan kan skul ba bat kalian juga seng nisim ya kene ke bentak bang ikot ni wer hi kentu ya kino ikai berper kemudian ne pos kuban udah dah gidon ke cingkit kri nam ta berkentiu skuban pidai ben ai ke cingkar syat kurang bat hidup dan ai keti kemon keti ke yang nam ta ke cingkit ki ni ki samla puli namar kini kemdai bagi pulisa pos kuban bagi ki kamdai nam ta jungki hindai nam ta kapateng jungki samla puli rumah teng jungki ni pos kuban tina kaliang ni juga seng lada kene ka por pernyak kam tam wisi dang ya kuman ya snap ya menti na kaliang jap seng ni namla ba supet ya ka jing terha ke samla puli bodan ni poskul ba na kaliang ka seng masih pan simpat ke wi gilat di kuno penbor ya kita ki bor ba lor ni poskul ba ba ke bersnap pan snop pan bet ya ni kendrom kendam kam tan timat jing dawa ba ki samla puli klabu khmat jong waisen selor Ying idon la kejong kepentah
ba ka kaseng ka bapet ya ka ba ka miet samla puli hak keleng jeng di jala berkuai kena mla ban su hun ban su pet ba ka jeng ka ang ka jeng yam ka jeng lanyar ka jeng thot ka puli buti ne skul ba hu pama ka daw ba kita bor lor kim snap jeng dawa ki kena mla su snap ka tang sa si penon kam ke jong gila buti kulu ban le la jong kamera ki de pipet ya kata galan ya kata kapang ngai tu keren ba dapat man usnam ki don bet kini PhD holder ba pendep doktorit ki ba don du ki bala kai subi cakap la don experience lai susti ban ong ba hani school ba ku teng international ki mi o jaka be la hasnong wa jong ki mi o jaka sai gen lai ma ki don ni ki international la bet la biang la nang la start ba long fet nam ta ban sem ka kam ma ki su thu khamba ya jong long jong man po ka jala la jong ba su thu khamba nu ma tiu ki ni school ba Delo kata kuntang ni sa ong ba nagbat kali sor kasukar jelaro ka deban turklat bat khamtam ni kuwa ru to wisi ba penya skul ba an guru un su thu ka ka sentiment jeng jong jaman jong trari tremolo tela su thu ka ta ka mut pa long fit hiru ko penya kat skul ba an nang ba la su thu ka ri lo ko mat u hab ban sem jeng kli ka jeng her asot bat ka jeng nang randien jong skul ba an na wis nam chu hi kane kam dei ka state university ka dei ka central university rekam smut pada jang tang jong central ba kita ki padon ka bor jong ka sinsat kadar po jala chlong malap sangat kerja kidon ye ka hok bantu kelat langa keren ye kata por ba ki jande por ba wan security mai ni kajudon kata ka lobby saya keren masih osno tepan ya lobby nam tawisi kidon por ndai ban tentiu ban pelang ke jeng e ni kem don por nas ngol ngol bakala ne kaliang ni jong ka sengi ken tuwa sarkar jala bakal ban pet ya kini ne khmi dengan sengap nama bangim kuat kini skul ba kan kelalong satrai du nak wi pat mesti ka baki wi kena kim sakmat de lo kata ka benta bakal yang jong ka seng ta sengi saban jong jong khmat man sengap man so bat kham ta ban ai ka jeng kersian bukura makini ki samla puli ki ni kem de long red musim kaki siu brokoi kadang sena nam tak jengbet jengbiang juga skul ba kam tam kimat jeng dawa kiba kini ki samla puli na skul ba kini labu khamat jeng besi yo le se we see tu bore sum te bi e no penya skul ba ro tang la pan te te kada yo se do su thu bom la penya skul ba no ba mi no ni ala di kibai lagi di try muluk bro ki don belum fit ban penya kam kenang ba kila ban weng kita jeng e kiba kinong ikai kenduk kinong tri kenduk kham tam ke jengi ki sama puli dan ko skul ba kum kalong ta ke ngai bale sen wisi tip e kum penya sepang akademik ndon kuno experience yo da sei breu swan pensong da menure yo sedai u tau loyalis jonor jono tinga sngo bala da ki breu ki penya kat skul ba ni kim no ni kuno experience ba kim tip ka pelong pat ke skul ba dia asut ka pelong pat ki sama makin mi ban yaki ban hong khapsat kan ban yang gamit ka yong ni nisa ki samla puli di ka kamram tu ki song ko kamera kelas tawai ke kelas khable siang pen kre la jong puli hendrai ka pelong ki pen bor ban sim ni ka senjam mas ngoba ki ma su ta ki jing long jong man ko skul ban ko bila pen snow na ka por sport lo se ka dei kam dei ba ki klot ni ki mala yo se kim nang hiru pan telun ni ka kam ni ko skul ban de lo kata bentang sa ong ba wat na kaliang jong skar jalaru kinong ikmat matrai kapor ka dawa ya kiro ka kintur kalam nam ta ka jengbet jengbiang ki samla puli ko skul ba ngam khamtam ka jengkiu shop kram jopen skul ba nak pos kapor ya katang i ap kapor mta kadang dei kapor ba kini ki samla puli dengya jengki kadang dei ka kamera ki banle ndai long ba ngingi ai tang ka jengkersan pura mat lada ka kam ka dawa teng sapai kapor ki iklat ki banle Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya